درود دوستان، ҳарзабонон меҳрубон. имрӯз як китобе дар даст дорам, ғиёсулғот аст, ки ин китоб аз тарафи муҳаммад ғиёсуддин тахминан 200 сол пеш дар Ҳиндустон навишта шудааст. ва дар ин ҷо воҷаи тоҷикро чунин гуфтааст: тоҷик авлоди араб, ки дар аҷам бузург шуда бошад ва аксари ишон савдогар бошад. яъне дар қадимулаён тоҷик арабҳое, ки дар ҳудуди خراسان، در حدود بلخ، در حدود ایران با وجود تولد میشدند، آنها را تاجیک میگفتند. شاید در اینجا از زمان واژه تازی کهنه باشد و کمی اشتباه کرده باشند. و در دیگر جا باز هم پایین‌تر که میبینیم باز تاجیک چنین گفته است که نام ولایتی و طایفه‌ای که غیر عربی باشد، ولی نگفته است که کدام خلق. نام ولایت و طایفه